Hallelujah. Ishimwe ryanje siryo yuzuza ishimwe rugidaremwe zose bitogushima ishimwe ry'umwambaro wawe ishimwe ry'umutima wawe ishimwe ry'umwambaro wawe Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Nataka turirimba. Bwana asifiwe sana. Ukuntu gusezerana nishaka imvuga iminota 10. Sawa? Yego. Utebuke atwumve da. Meni amaro wawe uhoraho ishimwe ry'umutima wawe Nabimana ishimwe ry'umwambaro wawe uhoraho ishimwe ry'umutima wawe Nabimana ishimwe ry'umwambaro wawe uhoraho ishimwe ry'umutima wawe Nabimana ishimwe ry'umwambaro wawe uhoraho ishimwe ry'umutima Bwana asifiwe sana. Ishimwe ryanje siryo yuzuza ishimwe ryawe rugidaremwe byose bitogushima ishimwe ry'umwambaro wawe uhoraho ishimwe ry'umutima wawe Nabimana ishimwe ry'umwambaro wawe uhoraho ishimwe ry'umutima wawe. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. 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 Ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe ry'ubuturo bwawe Nabimana ishimwe ry'umwambaro wawe uhoraho ishimwe ry'ubuturo bwawe Nabimana ishimwe ry'umwambaro wawe uhoraho ishimwe ry'ubuturo bwawe. Imana ibaho umugisha. Hallelujah. Mugende mwicaye. Ako tumwe kabisa. Ba bicara tukaririmbe twicaye gusa. Ishimwe ryanje yuzuza ishimwe ryawe rugidaremwe byose bitogushima ishimwe ry'umwambaro wawe uhoraho ishimwe ry'ubuturo bwawe Nabimana ishimwe ry'umwambaro wawe uhoraho
sana. Some hariya mu Bakolosayi 1:10 haravuga ngo mugane ho bikwiriye ab'umwami mumunezeza muri byose mweri mutoza imirimo yanyu mwiza kandi mugwe ko kumenya Imana. Haleluya. Amen. Ko niko duha dusoma kandi turamaze gusoma. Kandi dushimiye Imana mwene vuze ntisubira gusubira uko uri yavuze nanje gusubira umuntu yavuze umwanya ari mugufi biza bigora ariko yeme biriya byose yavuze mwene data yashima mumukomera amashi. Nanje nikura navugaga gusa gatoya shimiye abantu bose baje kugira ngo uyu munsi dusangire ijambo ry'Imana. Turashoje inyigisho zacu ariko nanone tugumye kugubwa neza kuko Imana yacu ari nziza. Atukuze Bwana. Twavuze ngo tugende nkuko bikwiriye ab'umwami twaganiriye amagambo menshi ntabwo ndi buyasubiremo umwanya wagiye. Twaganiriye amagambo umunsi wa mbere twaganiriye kugenda kuko umwami ashaka kandi tukamunezeza. Tuvuga kuko ijambo rya mbere ari ukugenda twizeye umutima wizera Imana. Imana izinezezwa n'umutima wizera Imana kuko n'ijambo ry'Imana mu Baheburayo 6:11 haravuga ngo ntibishoboka kuko utizera yanezeza Imana. Nimba mukeneye kwinezeza Imana ni mube mu buzima buyizera. Twaganiriye birebire nijoro tuganira hejuru y'ijambo niri harya kuyoborwa na Mwuka Wera. Bibiliya ivuga mu Baroma ngo abayoborwa na Mwuka Wera n'abana b'Imana. Tutayobowe na Mwuka Wera ntukabeshwe ko uri umwana w'Imana. Ejo twaganiriye finalité y'ubu buzima kwari ukunguka kumenya Imana, inyungu zo kumenya Imana ndio twaganiriye. Hanyuma none reka dusoze akantu gatoya nako nongeraho nitumara dusoze inyigisho zacu. Bwana sifiwe sana. Mwikirize haleluya. Inyigisho zacu tugiye kuzisoza mu kantu kangana gutya. Kumenya Imana ni kimwe ariko kiruta ikindi kintu cyose nukuyimenya ariko kandi ukayimenyekanisha. Bwana sifiwe sana. Kuko uyimenye ukayigira ubwiru tuyibwira abandi bibubusa bikumera bikugira n'umugisha wawe. Ubundi imigisha ni ibiri, umugisha umwe nukumenya Imana, umugisha wa kabiri nukuyimenyekanisha. Iyo umenya Imana ntuyimenyekanishe uburi egoiste uba wikunda ku rwego rwo hejuru. Amen. Uba wikunda uburi umuntu umu egoiste. Ariko iyo umenya Imana ugasubika kandi ukagenda ubibwira abandi bantu. Bwana sifiwe sana. Umuririmbyi yararirimbye ngo nimuhaguruke tugende tuvuga ubutumwa bwiza ngo nkuko ubutumwa bwiza ngo ntibukoze isoni. Bwana sifiwe sana. Yesu yabwiye abigishwa biwe hariya kuri 30:28 Matayo arababwira ngo nimuhaguruke mugende muje kuvuga ubutumwa bwiza. Abazabizera bose muzaba bahindura intumwa zanje kandi mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera kandi mubigisha kwitondera ibyo nabategetse. Kandi ayongeraho ijambo aravuga ngo ndi kumwe namwe ngo kugeza ku mpera y'isi. Yesu niwe wenyine uzutuma umuntu yamara kugutuma agasura kandi akakugenda iruhande hagenda kurikirana ibyo uzugenda ukora. Biriya bose muri mugenda mukora mu mazu y'abantu biri kujya kuriya muri mugenda mukora kuriya ntukazubira ngo Yesu yasigaye. Mu ndirimbo z'agakiza zo gushimisha yararimbye ngo nuko mukora imirimo yanyu ngo nateza ndambafasha mu bibaba ngo witanga nzamugororera ngo ndore ndaza vuba umusatambise. Tuzamuri twere cya Yesu. Haleluya. Nuko mukora imirimo yanyu kandi imirimo nta yindi nukuvuga ubutumwa bwiza. Niwo murimo twasigiwe n'umwami Yesu. Bwana sifiwe sana. Hariya mu byakozwe n'intumwa 1:6 arababwira ngo bamaze guterana ngo baramubaza ngo se mwami wiki nico gihe wenda kugarurira abayuda ubwami. Naho ngo arabasubiza ngo bisi ibyanyu kumenya ibihe n'iminsi Data ngo yagenye ngo n'ubutware bw'iyo wenyine ngo cyakora muzahabwa imbaraga ngo Umwuka Wera ni abamanukira kandi ngo muzaba abagabo. Tuiniwe mikono jamene. Tuiniwe mikono muzamugira gutya muze. Ituma muzamutuma abantu babagira nane. Haleluya. Sikora abantu zatu mwokonjesha amateraniro kandi amakateraniro adakonje. Kubera nabi gusa muba mufite. Umutwe turebe. Bwana sifiwe sana. Arababwira ngo cyakora muzaba abagabo. Umwuka Wera nabamanukira kandi ngo muzaba abagabo kumpamya
muhereye Yudeya Samariya kugeza. Ni ukuvuga ngo umurimo dufite hano ku isi ni uguhamya umwami Yesu. Bwana asifiwe sana. Uzubwira abantu ngo mbese wamenye rya zina ryiza y'umukiza wacu Yesu riraririmba muri isi yose rivugwa mu bantu bose. Yesu niwe zina rihebuje riruta ayandi yose yo mu isi, rifite imbaraga udufasha ridukiza ibyaha. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Paulo andikira Abakorinto ba mbere 1:18 arababwira ngo ijambo ry'umusaraba ngo kubarimbuka ngo n'ubupfu, ngo ariko kuri twebwe abakiza ngo n'imbaraga z'Imana. Tuzamutore cya Yesu. Haleluya! Iyo uhagurutse ugahagurukana umusaraba ukagenda ubwira abantu umusaraba, kuba urimbuka ngo bazabumva ari ubupfu. Kandi ubupfu mbisobanura bazavuga ngo ese niki gituma muza mwiratisha umusaraba? Umusaraba ikivume. Umuntu wese wabambwaga ku musaraba yari ikivume. Noneho umwe bakavuga ko umuntu agakiza kanyu imbaraga zanyu zavuye ku kivume, ariko ngo kubakizwa ibo ngo bazabumva ari imbaraga z'Imana. Tuzamutubura cya Yesu. Haleluya! Musalaba wake Yesu na sana Yesu unilinde akani. Mwega mutetseke mwese, mwe mutetseke. Namwe ndaza kubagarukaho nakanyu kamwe karisha guki. Reka tubantu tugende hano abangaba bahazi. Abantu baririmbye ako gusa niko mushakuri timuje mu kindi gitero. Musalaba wako Yesu na usifu sana Yesu unilinde Haleluya! Ijambo musaraba mwumve mbabwire. Ijambo musaraba kubarimbukana ubupfu. Iyo urihagurukanye karivuga abarimbukana ubupfu, ariko kuri twebwe ngo bakizwa ngo n'imbaraga z'Imana. Kandi ngo kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge ngo n'ubuhanga nzabuhindura ubusa. Ngo none se umunyabwenge ngo ari he? Umunyempaka ari he? Umuhanga ngo ari he? Bwana asifiwe sana. Kuko ngo abayuda ngo bazabavuga iyo babwiye umusaraba ngo bazabumva ngo ari ikigusha, ngo abaroma nabo cyangwa abagiriki ngo bakumva ari ubupfu. Ngo ariko kuri twebwe ngo n'imbaraga z'Imana. Haleluya! N'imbaraga z'Imana, ni nguvu za Mungu, imbaraga z'Imana. Iyo hagukanye umusaraba ukagenda ubwira abantu umusaraba uzumva n'imbaraga z'Imana. Icyo gituma Paulo yanditse mu Baroma 1:6 aravuga ngo ubutumwa bwiza ngo ndibungoze isoni kuko ngo n'imbaraga y'Imana Yesu bizera wese gukiza. Nimuhaguruke tugende tubwira abantu ubutumwa bwiza, tuzonezeza Imana tugera mu ijuru. Bwana asifiwe sana. Ja wumvira umwuka w'urukundo tasonuzagira na Yesu. Ja wumvira umwuka w'urukundo tasonuzagira na Yesu. Haleluya! Haleluya! Bwana asifiwe sana. Hano navuze ngo ibyari hano mu Filipi ngo ibyari ndamu yanje byose narafashe ndiyambura zose amadiplome yari umugabo wari warize cyane nguko mubizi arafata byose amadigiri abihindura ibi ngibi guhera none kubera ukuntu nkunza Kristo bihinduye uruhombo kubera none ndagiye mu ivuga butumwa. Bwana asifiwe sana. Kandi ndagiye singiye gukina bana bijya muri mukuza mukabesha ngo muri mukubona ukabanza ugakanga abantu ukabereka kuko wabaye gitangaza mu ivuga butumwa nta gitangaza kirimo. Ahubwo Paulo yagaze yirata jewe nariwe nizara jewe ndara mu bwato mbwirirwamo nizo igwa nigwa buzima babandi bazogera mu ivu naho twebwe niriwe mu baguma mu rusengero bashima Imana iteka kuri uwo mugisha wawe.
uyu murimo nta zungu kibamo, nta gisirimu kibamo. Uyu murimo wamo kuribwa n'inzara no gusuzugurwa no gutotezwa no gukubitwa ibiboko byinshi. Yaravuze ara mu Bakorinto, aravuze ngo ibihe bitanu ngo nakubise inkoni 39, ngo ibindi bihe bitatu ngo bankubita inga, ikindi gihe kimwe ngo bantera amabuye, ngo ibindi bihe bitatu ngo ubwato buramena, ngo ndari muhenge, ngo nirigwa ngaho ubuzima wabafashe mu buzima bwabo buhindura ivuga butumwa. Bwana zivuye sana. Ngo kenshi nariwe n'inzara wenyine, ngo kandi nagize akaga gatewe na bene, ngo bene wacu banteye akaga, ngo kandi ngo nariwe n'inzara, ngo nambara ubusa, ngo ndara mu mwishima w'icura burindi, ngo ariko kugira gusa nkararira ijoro umurimo w'Imana. Reba kuguhagarika hamwe n'uwo muntu. Utekeze guhagarara hamwe n'uwo muntu mw'ijuru. Mw'ijuru ndiya zagera mw'ibyaha, nico gituma huzuye amahoro. Mw'ijuru Ijuru ndiya zagera mw'ibyaha, nico gituma huzuye amahoro. Bose bamukubita muri Filipi, baramukubita cyane, ariko na Sira baramukubita cyane, baramukubita. Bibiri zivuga ngo bamukururanye mu isoko, bamukururana mu isoko, baramukubita ahinduka intere. Ngo buce mu gitondo ngahure n'abantu. Bwana sifiwe sana. Munikirize haleluya. Baramubaza ati Paulo we niki noneho byagenze gute? Arabura ngumve mbabwira asha. Ngo nubwo tugenda nk'abantu, ngo indwara zacu singiza abantu, ngo ahubwo imbere y'Imana ngo zigira ububasha n'ubushobozi. Ngumve mbabwire ngo tugukubita ibihome no kubitsinda hasi, ngo tugahwanya ikintu cyose kishira hejuru kurwanya izina ry'Uwiteka, ngo tugafata ibitekerezo mu mitima y'abantu tukabigomororera Uwiteka. Bwana sifiwe sana. Mwumve tere abandi bakoreyemo. Maze amuje hejuru amvuga ngo njewe ngo ninze ariwo twa mu minsi yashize twaramutumiye aravuga hoteli, ngo dufate hoteli, arareba ngo iyo hoteli nguri utari kuri Google, ngo ko nayibuze kuri Google. Vambuse niyo nkibyumva ibyo bintu. Hoteli itari kuri Google. Haizuru kwamba huku chini utajiri au masikini, ila Bwana Mungu awe nani, ninalindwa naye siku zote. Haizuru kwamba sitapata utukufu na heshima kubwa nikifanywa kama takataka, yani bidi kumpendeza Mungu. Mungu wa nguvu abandi babagamo. Bwana sifiwe sana. Tukuzwe. Nikifanywa kama takataka, mwisi niko twofatwa nkatakataka, ariko mu buzima bw'umwuka turi inshuti z'Imana zigitangaza. Haleluya. Umukobwa w'umusedwa warindira mwamubugingo bwacu ni nk'umunsi nibuke rwose niburama cyane, kandi ibyishimo byabwo bizashira mwamudahinduka tugumane. bari bamukubye kubwo impamvu z'agakiza gusa ubutumwa bwiza. Baba bamukuba icyo gihe itorero ryari ko ritoroti, hari muri toroti de l'église, bamukubye ngo yari atwite umwijima wenda gufata, ngo bamukubira ahantu mu gashigo, ngo asigaye yanditse indirimbo, baje kuyizana gusaba ijana mu ijwi, ariko ngo basanga aho yapfiriye, basanga yasize yanditse indirimbo ivuga ngo mwamubugingo ngo gwacu ni umunsi, ngo nibuke rwose ngo tiburama cyane, ngo kandi ibyishimo byabo mwamudahinduka tuguma. Bwana sifiwe. Haleluya. Aravuga ngo gumana na ngo nkuko umunsi ukuze, ngo ndareburishe Mana ndagusha nimbura abantu. Ayi Go. Telela save.
kwizerwa we. Mana kwizerwa. Waramushorera gutya ngo bamugeze ngo mukabira gutya. Ngo maze kwira. Ngo yari kitero cy'agatatu kivuga ngo amaso naremba. Ngo uzamboneke. Ngo nzabona ubwiza bwawe. Ngo gwo mwinju. Ngo nzasiga vuba. Mu mwishima wo mwisi. Ngo tuzaguma. Ngaba abantu turaye turi buhagarare nabo mugambi go mwinju. Bakavuga CV zabo z'ubuzima. Okavuga ukuntu uri mu gusiga blue band. Inyuma n'imbere. Ngabo bagabo abo turaye turi buhagarare nabo. Kucyo neza imbere y'Imana. Ngabo tugiresha mata. Ngabo tugira yo. Tukavuga twakoze trimeze kiriganye. Bagaturara ku matora. Tukarya za breva n'imigati. Bagashaka bashizemo aba za wifi n'ibindi. Reka tureke kuvuga ibintu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tiko yavuze Paulo hari mu Bakorinto 11. Aravuga ngo nubwo nucyo gituma tudacogora. Bari bamukoreye igitangaza ariko wumva ukuntu gasubiza abantu. Nucyo gituma tudacogora. Ngo nuko umuntu wacu binyuma saza. Ko imbere ngo ahora hinduka musha uko bukeye nuko bwije. Hari ukundi yari gusubiza. Kuko kubabazwa kwacika igihwayi ko kanya kanone kwiyongera. Guturemera ubwiza bw'iteka. Ngo kandi twebwe strategy dukoresha ntituzatureba kubiboneka. Mwumve kugira ngo dushobore ubuzima. Dushobore uru rugendo. Ntimukaza mureba kubiboneka. Kuko iboneka ni zakanya gato. Ikitaboneka ni byiteka ryose. Ariko nako ntimuzamutekereza. Ntimuzamutekereza Imana, ntimuzamutekereza umuntu bari Bibiri ivuga ngo yeme. Ngo nisi ndi ari kwiriye ko bayibamo. Ngo baheshejwe no kwizera ngo kuzimya ngo kuziba iminwa y'intare. Ngo no kuzimya umuriro ngugurumana. Ngo bagenderaga mu matayi no mu masenga. Ngo bagenderaga mu nshima bicura burindi. Ngo wumva ubwo buzima bwari bworoshe se? Ngo ariko hepfo bakamavuga ngo isi ngabo bamwe mu abo banyamahirwe babakibihanga abandi barundwa hamabuye babateka mu mavuta babona kwirebo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane umukiza bari hafi bamwe muri abo banyamahirwe babakibihanga abandi barundwa hamabuye babateka mu mavuta. Haleluya. Ngabo abaza banezeza Imana n'abantu binjiye barishira ntibasura kureba inyuma. Bwana asifiwe sana. Tumamubona kunguko hano mamubona mbahagaze imbere. Hazaba umunsi mburi faranga zo kugura amata ijana. N'awunga. Kandi nabuze faranga. Ariko ngumurantu ngo sinzajya ngo nyamaze hewe waje ni ukujya ari amakritero kwa Mungu ngo mugire ngo izumutse yeme muka Dime iva mikanda yote Yesu. Nzandebe impamvu Yesu yavuze. Nzandebe impamvu Yesu yavuze ngo umurimo ureze ngo ariko abasaruzi bibaki. None unitegereza ukuntu turi busy turi busy ama repetition zaveye ibitaramo n'ibiterane n'amanama. Umuntu mukora turi busy. Nukundi amuntu tutari busy.
ariko abasaruzi Yesu yavuze baba bake turi busy turahuze kumurimo guhamagara umuntu ngo amanama yabaye menshi ngo yewe mwitonde tworohe tuje mu murimo w'Imana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Paulo yaravuze ngo sinita ku bugingo bwanje ngo kugira ngo mbone ko ari agaciro ngo nkwiriye kurangiza urugendo ngo nkarangiza n'umurimo nahaye n'umwami Imana ukubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwe. Mureke mbabwire bene data, mureke ifiyeri ryinshi twinjire mu kazi tumenyekanishe Yesu Kristo, nta kindi yadusize. Umuririmbyi yararimbye ngo Yesu databusha nzamukorera ndacogora ngwiza umuntu n'urukundo mfitiye maze imirimo yo mwiza zampanirangiza aza kwamagara ngeze mw'ijuru ugazaza hamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo zikonzumva izina ryaje kitaba. Haleluya! Maze imirimo umva mbabwire, nta yindi mirimo ntayo habe nimwe bihagaze hano n'Imana kiri hano, nta yindi mirimo twasigiwe ni ukubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Ibi bindi turimo na accessoire, ariko umurimo n'umwe twasigiwe niwo murimo Imana yadusigiye tubwiriza abantu ubutumwa bwiza bakizwe azoje mu ijuru. Tekeza kuzohagarara hamwe n'abo bagabo bitangaza. Uzo utekereze guhagarara n'abagore bahagaze bagahangana n'isi n'abagabo bahagaze bagahangana n'inyigisho z'ibinyoma bakavuga ngo no ntidukeneye ku gitaramo cyacu. Tuzamure tuba cya Yesu. Haleluya. Haleluya. Stefano yaravuze ngo yaye bari babateye iterabwoba noneho mwego mworoshe Yesu ndimukazamubwira ngo niwe mukuru. Hari amategeko hari nayo na Mose n'imihango y'abayuda noneho mureke tudutaramana kugira ngo ibintu zorohe tuvange igitaramo. Stefano aravuga ngo ya kituvanze igitaramo ufite igitaramo cyacu cyabera ko turagenda mu ijuru tacho tuzireguza erega nabo bana batukatwe Tacho tuzireguza. tacho tuzireguza tacho tuzireguza erega nabo barabantukatwe tacho tuzireguza. twagiye gutegara ku kigo cy'indege mwese ngo mwanyamuza nta kamera nkazanyora bacinzara sikarabaza gute se usare hari umuntu nawe mukiri kigo cy'indege muzamwifata neza mwivuga butumwa kuko wivuga butumwa kuriya uri mu shusho ya Yesu Kristo ukuntu kuri mbambabwira hano ibi bintu mbambabwira n'ibyo Yesu Kristo yababwiye kuko ijambo ry'Imana rivuga hariya muri Akorinto ba 2 5:17 aho ngaho haravuga ngo turi intumwa mu cyimbo cya Yesu Kristo kaho Yesu yogahagaze hano nije uhagaze muzamwiha agaciro mwivuga butumwa ngo mwanya muza nta kamera nta n'ururabo turahumiwe waje shamba la Mungu limeiva. namubwira ati ntugire ikibazo. Hari umwana afite telefone ya iPhone nziza ndambwira ati sa ntugire ikibazo uriya muhungu afite telefone ifotora neza ngo ariko nanone wango iyo umusaza yaravuze ngo ariko nje sinkikira ati kindi mogara ati sinkikira ati kindi nkongeretse umusara umva abandi ngo sinkikira ati kindi nkongeretse umusaraba kuko ngo uwo musaraba ngo wanteye nk'ubyisi ngo nkazamo n'ibyisi ngo nkariya naje nkabamagara kuko biriko birandeba bifitiye akamaro naje nabireba
ukabona zinga ibifitiye akamaro naho mwebwe mugana mutoratora mukaba inshuti z'abakire abantu bafite ubushobozi mu mazu barapfuye n'abashitsi za gahunda zihe amapepo gusa utuzogusura iyo ukiri hariya hasi nta aruzo gusura se ahubwo nawe uzayifuza usura ntumubone iyo ukiri Rodebari kwa Makiri ariko rebaga wageze Nyarurembo Yesu akugiriye neza urahurutse furiya ngo ukuvuze ubona kuvuze iki aba babaye bose genda ubabwire Yesu abari mu ntambara cyangwa bageragezwa birirwa mu misozi mu mikuru nziza kuko Yesu ashobora kubakiza kuko Yesu ashobora kubakiza ababaye bose genda ubabwire Yesu abari mu ntambara cyangwa bageragezwa birirwa mu misozi mu mikuru nziza kuko Yesu ashobora kubakiza kuko Yesu ashobora kubakiza. Haleluya! Ababaye bose Amen. nimubabwira Yesu bararuhuka ku ijambo ry'Imana muri inzara rimze ngo iryo zina ngo ruzarihoza imitima ibaba ngo rikayinezeza rwose nimubwire abantu Yesu hari abantu bakeneye Yesu kugira ngo bamumenye nimugara mu ijuru kuri mbarahiye kuri kw'Imana Daniel hari 14 mucogeye benshi ngo zabarasinziri ngo ariko bamwe ngo bazakanguka bakozwa n'isoni ngo abana ngo buhora ngo ariko avuga hepfo ngo abahinduriye benshi ngo abahinduriye benshi kuba bakiranutse bazaka nk'inyenyeri hari abantu batugara mu mazu yabo utusanga n'umwijima umuhungu umwe yarambajije sinzi narimbwirije kiriyo mbwiriza hejuru y'ijambo Yesu Paul yanditse aravuga ngo bamwe avuga hejuru bubase ku rufatiro ngo nta rundi rufatiro n'abasigiye usibye Kristo ngo ariko bamwe bubaka ku ifeza n'izahabu amabuye y'agaciro ibyatsi ibikenyere n'ibiti ngo umurimo w'umuntu wese ngo utazobona ingororano uzosha ngo ntazobona ingororano aranegera ati se none umuntu afuye kubura ingororano bakagera mu ijuru hari ikibazo gihari mbaye ntabonye ingororano ariko mukagera mu ijuru hari ikibazo kirimo mukene mu bitekerezo ndabona atakosha niki gituma ariko ubwenge bwawe bute kubwira none uramubona ko umutima wawe urakubwiye ngo wowe upfuye kubona gusa tangororano ariko basi nkabandi mu ijuru ubwo kuramumva uranyuzwe wowe mu gihe abandi bazabahabwa ingororano abavuye mu isi mwe imiruho yose irashize dore ubwami mwateguriwe. Haleluya! Abavuye mu isi mwe imiruho yose irashize dore ubwami mwateguriwe. mbese uzabayo mu bihumbagiza amagana jewe nzabayo nzahora musingiza iteka. numva mbabwire nimuhaguruke kandi twarabikozeho hari inzira zitatu zo kuvuga ubutumwa reka nabyo mbisoreze kubera ko nabyo wo kwibaza ijambo rya mbere kizagihindura abantu ni ukubabwira izaguhinduye nawe ukababwira iryo zina aho ryagukuye ubuzima wabagamo ariko maze kubona Yesu Bwana asifiwe sana historia ya maisha yangu ikabadilika iyo ubwiye abantu byaguhinduye bizaboroha kuba guhinduka nabo Bwana asifiwe sana wa mugore w'umusamariya kazi muzamubwira ngo Yesu ni wabwirije muze murebe nahindutse abantu bose ngo baraza icya kabiri ndikumuri mzanze ngo numba udashobotse udashemutse ngo ugere kure nka Paul wokora mu mfuko wawe hari abamisiyoneri bahabari ugeze abamisiyoneri ubuzima abamisiyoneri babamo bari mu kuribwa n'inzara bafite ibibazo abo bantu tubasapotize nk'itoro twababwira ngo mugihe mwitanze
nukuri ngo umucango wa kugira ngo mugarurire abantu Yesu nugera mu ijuru urahirira faranga uzoze usura wakafite ukasotse mwana ukanso wangu naje ngo bavuze ko nakasohoye video ngo uragafite ni abakunkasukumira naje dufite ikibazo gikomeye abandi bagabo ntibagaza bakina hapana nta mikino yabaga mu buzima zubukana niya na Safina babe nkabakina ku Petero tuwe toka umugore ngo ashike ale nta bintu zo gukina kuraza ni imikino mu itorero ngo wayibongereze ngo nayibonye hari umugabo mukuru wa kwisabari iwacu ndahumirwa ngo bayimusukumire nango ayirebe areka tuzabona batubanjirije tuzabona batubanjirije muve mu mikino kandi narababwiye sinza nabivuze hari n'ikintu kizakiba umutaga pardonati avec âge baracyari wenda aracyari umwana ariko umuntu mukuru guhera ngaha kwazamuka mureke tuve mu bintu z'umikino umuntu azaba umugabo abantu bamenye ko ari umugabo umuntu aba umugore abantu bamenye ko ari umugore muve mu bintu z'amanjwe ngo wangu udorera kubita yihisho wa nakambali ya uzalimu hatia zambi hukumu na kwa imani nikisimama adui watakimbia ayo mawazo ya giza tupu hayatapata nafasi humo nakaa hukumboni na starehe na milele. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amen. Umva mbabwire reka nanasoze. Ijambo rya gatatu n'umudashoboye gutanga n'ifaranga. Ariko nuzoja kuryama. Uzo kubita amavi hasi. Bwana asifiwe sana. Uvuge ngo mana we. Mana Israeli kumusazira tabari. Uri mana nyamana uri mana we nyamana amina haleluya amina haleluya Bwana asifiwe sana haleluya mwebwe uri mukamura kuri WhatsApp kuva dushika kutarashobora saa 8 ukena online tagihe kwandika message uri online gusa mva mbabwire bene da nimugende mu typing wene wandike urere ugashire ku rupapuro rwawe cyangwa muri telefone harakantu kaka notebook sibyo uvuge ngo ko ndabwiriza abantu basore nibo bantumiye mwego muri nk'abantu baje kutuvumba ntimugire ikibazo siko ntimugire ikibazo nta jambo ryanyu tureka tugane n'abangaba Bwana asifiwe sana wandike ngo guhera saa 1 je ni konzangira kugenda nagara saa 5 kandi saa 5 abantu benshi baba bamaze kuva kumbuka wamuhagarika numara ufate igitabo bibiri numara usome ijambo ry'Imana nubikora iminsi 90 bizaba zaramaze kwinjira mu bwonko bwawe uzosigara ubura amahoro usome ijambo ry'Imana nk'isaha yose kuva saa 5 kugeza saa 6 uhasome ijambo ry'Imana numara saa 6 kugeza saa 7 wicemo kabiri saa 6 kugeza saa 6 n'igice uhoranye Imana gusa wenyine gusa mu cyumba gusa cyangwa muri hari abandi bazarara muri saro nta kibazo nta gihari
ubanza n'Imana wenyine gusa nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu, nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Haleluya! Nukarangiza mvuga ngo angohera cyane Namuki buryo bwawe ni mwiza n'igikundiro cyinshi cyane. Uririmba turirimba two gushekerera Imana izishekererwa, uzinjira ahantu winjire muri dimension imwe wumve nawe waragiye ntukikibasha kwikontorora. Bwana sifiwe sana. Numara saa 6 n'igice saa 7 wiga gupfukama, wiga gupfukama kandi mve mbabwire apana amasengesho y'amaganya, pana amasengesho y'amaganya guhera none mugeni muyareke. Mana jewe ntunzi, Mana ndi watwibutse twebwe bacu, Mana twebwe aho ona la umuza muhiga gushima Imana mukuru amashimwe. Witinya Goriyati uri imbere yawe, Uwiri no munzira kumwihema ryo gushima. Imana iyo ushimye mu kibazo, Imana izibona uri extraordinaire, uri umuntu udasanzwe. Ariko amaganya gusa, Mana we turebe natwe, umugore wanje Mana, umugabo wanje Mana, murumuna wanje Mana. Renzaho va muri yo dimanche winjire umene ikirere winjiririye ube musi wisi amashimwe kwagarere mwihema y'amashimwe ayizuru no bibazo bihari ariko uzabira guhamagara Imana mushimwe ubwira ngo Mana we turagushimiye kwa duhaye Yesu Kristo umucunguzi wacu akaza akadukura musi bibiri ngo twebwe twako Kristo turuko tobe twatu none umwe twaba turabambi n'abatanga shekerera Imana ubibwira ukuntu kandi reka nkubwire muzamwiga gusengera mu byanditswe. Ndanashoje ndatashe mushaka kuzombona vuba cyangwa kera, ako umusenzi mwiza azasenga habwira Imana izo yavuze mu byanditswe. Namwe buno tuganya gusa kuva tuvuhiriye Imana titurabona nakantu nose ducecekese ngo murababara nifrage mubabara dore abandi bagiye iyi visa yaje Imana dore aho twakoresha iveya cyana na iyo tone dutoya ku Mana. Muzamuke muve muri temperature yingi isanzwe mwinjire muzamukuru ubwiza bw'Imana iri. Bwana sife sana. Narababwiye kubera iyo environnement mubamo cyo gituma uzuzuka gusa nijoro ukarota baba kudindika, ukarota baba kugaburira inyama, ukabuzuka mu gitondo watumze kwaje muri pharmacy kugura imiti kubera ko environnement yubamo. Ariko umuntu uba mu bwiza bw'Imana hazarota yaroye naona mbingu zimefunguka na Yesu uyu mkono wa kuume akinitazama kwa upole kwa macho yenye huruma. Nukuri niwiga kushima Imana tuzozurota ubusa uzozurota ubwiza bw'Imana uzozurota wagiye mu ijuru. Naho mwego mwatwishi ko pastor musengere kabisa ngo ahantu naraye waraye he